يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Maulidain dito mga kakasih sinallahu ta'ala tiranan. Dari naisab kami mga kamaumaasan sing kamu ha kabiaksahan. Umatud naisab kami ganap pangadjian maun pasyam inayat nasabut Suratul Anfal. Mga kakasih sinallahu ta'ala di ayat ini kakuyagan piyakuyag sinallahu ta'ala ini pun niya. Dahil nga sabab yadto yung kitan niyo manusia maglanggong hapag kamanusia. Aula-aula tiugila sinallahu ta'ala maglanggong hapag iman. Piyakuyag kita niyo sinallahu ta'ala. Bukon kita niyo piyasusa. Sakal ni biya dumagbo sa masa na to ini masusanayin kamatauran manusia. Mga nakapo at tiranan, manganal kita ni umarayaw, salta dungdungan na to, inbay ta kato taniw sintuhan. Ayaw na to dungdungan, impikilan na to. Bang wala doon, inkabayaan sintuhan. Ayaw na to husaon, inakal na to, inkabuhi taniw, habukun kabayaan sinallahu ta'ala. Liyadabbaru ayati. Dungdungan na to marayaw in ayat sinallahu subhanahu wa ta'ala. Hukunin dungdungan na to. Kanalun na to marayaw. In napikir na to. Tumagawa. Harap na to pakabayaan. Simahasut simahatinggi. Allahu subhanahu wa ta'ala magsama-sama. Firman si mahasut si mahatinggi, ya ayyuhallazina amanu. Tiyawag sinallahu ta'ala yung mga sila na mamaugbog harukun iman. Maita sila tiyawag sinallahu ta'ala, muna-muna kalasahan sila. Hikarwa, pakuyagun sila hakabuhi, iba nakamatay. Bukon sila pasusahun, mga kakasih sinallahu ta'ala, tengugan niyo kanalun na to marayaw. In palman sinallahu ta'ala, panabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam harap kato taniw aula-aula partawagan ha mga bariman. Ya ayyuhallazina amanu
Ya kamu nagtataat patuhan, nagibadat patuhan tunggal hasabab sin pag-iman, hasabab sin panauhin, in tattakullah, bangsadya, liyayuan niyo, in palayuan sin Tuhan, bangsadya, hinang niyo, inipapahinang sin Tuhan, yaja'al lakum nura, anugharaan kamu sin Tuhan sahaya. Nawang pa may manusia di niya nakanalun. Di niya napaganggautaan. In pagtaat sa bunal, in pagibadat sa bunal pa Allah subhanahu wa ta'ala, ilawang sin sahaya katigid luma. Mga anak ka po, tigid lumin dunya hamasa na tuyo. Tigid lum hibabag. Puno yan, di magkita yung tao. Magkita yung tao sa biubutangan nila lait. Biubutangan nila sinag-sinag. Sa unim maksud yan. Tigid lum inatay nila. Tigid lum inakal nila. Tigid lum insuara nila. Tigid lum inhiwal simpito ang gautabaran nila. Di nila agaruning kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ada po ni mga bariman usugi bang bariman babae, tiyawag sila, uning pagtawagan ini, pahugutan niyo. Ay kamu maligap, ay kamu masasaw, ay kamu mabimbang. Yaja'al lakum nura. Anugharaan kamu sin Tuhan, papanjarihan kamu sin Tuhan sahaya. Wa hidayatan fi kulubikum. Iban hidayatan sin Tuhan in jantung niyo, in atay niyo, paraan mabuntun. Tigid lumimat imanu siya diha babaw singgumi. Ingkatan nagmaksiat, asibi ibanda kula, immaksiat nila. Tigidlom sayan, mga anak po. Wala doonin sahaya. Wala doon in pamandu. Na. Iagad nila manin sahaya. Iagad nila manin pamandu. Kaya anugaraan man sila sahaya. Kaya nugaran man sila pamandu, tuparrikuna bihi bainal haqqi wal batil, wal huda wal dalal. Kagausan nila na, kagausan na sinatay nila, sinakal nila, sinpikilan nila, para kun in mangi maraya. Now, pabila wala doonin sahaya, wala doonin pamandu, naglamukay. Dahil nga sabab yan, masanato ini naglamukot sa ini. Di na mahusay sin tao. Di na mahusay sin siu-siu barakal. Bang silari magbalik pagkabayaan sin Tuhan. Biya sin nahinang, simbiyaita sin nabi, hamasa niya, hamasa sin sahabat niya, hamasa sin tabiin. Khairul kurun amod tin sa rayaw-rayaw manusia. Yari nakita niyo, pasangi manusia. Maita. Impiapan jari sin Tuhan saya, di nila pakayun. Impiapan jari sin Tuhan pamandu, di nila pakayun. Hisiyo rin nagpakay,
amura mga sila bariman usog iwan bariman babay. Yufarriquna bainal haqqi wal batil. Kaingatan nila silangun ing kasabunalan iwan kabukuan. Kaingatan nila silangun in kalaungan iwan sin bukun kalaungan. Mga anak ka po, naglaong na. May tigidlom nin atay sintaw. Tigidlom nin pikilan sintaw. Tigidlom na inamal sintaw. May yan tigidlom di na makadsin pamando dahil Allahu subhanahu wa ta'ala nakumun impakaradyaan nila sindayaw, silingkat, kaya na naman nila, kita nila, diungog nila hadunya. Mga anak ka po, intattakullah. Bangsa jayagad niyo yung kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Halawm sahaya kamu, halawm pamando kamu, halawm pagtulong tawang kamu, halawm pagkasilasa kamu, halawm rida kamu, halawm barakat kamu. Ayan mga anak ka po. Yaj'al lakum furqana. Kaingatan mo yung makamulakay mo, kabuhi mo. Kaingatan mo yung makamulakay mo, kamatay mo. Kaingatan mo yung makamulakay mo, hikawin mo, iwan sin susun. Maita, piatarang sing kanabihan, iwan sing karasulan. Aula-aula na in rasul kahinapusan, junjungan tanu alayhi salatu wassalam. Nah. Uno pembiyay sin Allah Ta'ala, wa yukaffir ankum sayiatikum. Papasun sin Allah Ta'ala indo sa halawm sinatay niyo. Papasun sin Allah Ta'ala indo sa halawm simpikilan niyo. Papasun na sin Allah Ta'ala indo sa sinsuaran niyo. Papasun na sin Allah Ta'ala indo sa sinhiwal simpituang gauta baran niyo. Maita. Hinang nuindaakan ala nurim min Allah. Hinang nuindaakan sinallahu subhanahu wa ta'ala laway ring hasahaya kabayaan sin Tuhan. Tinggalan niyo inuno na maksiat asiwi karakula ka. Ala nurim minallah. Dahing dahasahaya, ring da pamando kabayaan sinallahu ta'ala. Bukun tali mo, bukun simingod kau kanila, bukun kau miyagad kanila, sarawa nataayon sila, nagtaat patuhan, iwan nagibadat pallahu subhanahu wa ta'ala. Tunggal, paman sinallahu ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Tunggalan niyo sa dyan pagtagipon niyo patuhan. Pag-agad-agad kamu, hang kaatay kamu, hang kasuara kamu, hang katil kamu, hang kahinang kamu, pakaniya, makad sing kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Wa yaghfir lakum wa yukaffir ankum sayiatikum. Piapas na sin Tuhan. Bukun pahat piapas, giantian pa. Wa yaghfir lakum. Paman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tabunan ko na ing kasipuan niyo. Imbukun bariman, magwa sing kaaiwan pa kaniya. In nagkukupur, in nagmamaksiat, iniminang simangi. Hibaita niyang kasipuan sin pagkahin niya in suko niya rin ay pagbaita. Nahibaita niya ng kasipuan niya, hibaita niya pa yung kasipuan sin bangsan niya, sin iban niya, sin bakay niya, magduruhon na niya. Sa imbar iman, hitapuk niya kaad. Sambil panghinduhaan niya. Allahumma astur auratmu. O Tuhan na mo, mangayo kami kay mo,
yung pangayoon na mo, tampani yung kasipukan na mo. Maun kay mo, iwan kasipukan na mo, hantara na mo magkay. Kaya nga sa babiyan, aun wasihat kato tanyusin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Napakay si mga sahabat hamasanin. Napakay si mga sahabat nawa na siya. Naigi mga sahabat, napakay si mga tabi'in. Dahil nga sabihan, nagulal sila sarayaw-rayaw masa, sarayaw-rayaw hinang, sarayaw-rayaw ammar. Puno yan mga tuwan. Sabdasin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man satara musliman. Isiyu-siyuim muslim. Tiyampanan niya yung kasipuan, yung kaaiban, yung kangian sin pagkahiniya, satarallahu fid dunya wal akhir. Satarallahu lahu fid dunya wal akhir. Tampanan sin Tuhan, ing kasipuhan niya, ing kangian niya, dahil diha dunya, sambil paadlaw akhirat. Tani yung mga to. Allah Ta'ala betaan kita niyo. Ghafiriz zambi wa qabilit tawb. Syattarul uyub. Mananabuni sing kasipukan sinipun niya. Tuhan, nasakali ni kawukun kauno. Imbari manuso, gibambari man babae, tampanan niya. Sambil manghindo asya pa Tuhan. Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Mangayo sila pa Tuhan o Tuhan namo. Mangayo kami kay mi pangayoon namo. Tangkisan ni natay namo. Palihalay natay namo. Bang mandi kabutangan sin pag-igili bang pagjangki hantaran namo magkahi. May tayan aon magbutang huon. Hibutang iblis, hibutang syaitan, hibutang sinisiu-siu, amuin mangi. Aula-aula na imbang sa Yahudi van Nasara. Sabab di sila mabaya. Kaliuhan sindayaw. Sinag-aaram-aram Islam. Di sila mabaya katayang babawan, abpa amurad ti manamba, makataas din nga kata. Imanayang babawi rin nga kata, amurin nga tumagsama-sama ng manusia. Lupusan nila. In panghindu sing kanabian iwan karasulan. Aula-aula na. In pia sampai sinjunjungan alaihi salatu wassalam. Firman sinallahu ta'ala. Wala tahinu. Wala tahjanu. Wala tahinu ay kamulamahan. Di paglamahan ng bariman ay nang marayaw. Iliamahan niya namin bukun bariman. Di paglamahan ng bariman, hakakasay, hakalamma, haununog, pakatan, pakaradyang. Wala tahinu, ay kamulamahan. Wala tahjanu, ay kamu maglamma-lamma, ay kamu maghanggaw-hanggaw, ay ramisang kamu mabuka. Imayta, wa antumul a'law na, inggapi ni Tuhan. Pagkanay ng niukapin Tuhan, niukamu inang pinakamataas. Maita, inaggulal ka niyo Tuhan, inaggapi ka niyo Tuhan. Wala tahinu, wala tahjanu, wa antumul a'lawna. Kamu impinakamataas, isin nagtaas ka niyo. United Nations, parimpunan sin tao. Nahuon, timaas kau sabab natanyag mo inula. Bangkaw natanyag abihad dun dagbos. Nakalabi inallahu subhanahu wa ta'ala sabab siya nagpapanjari silang itiwan lupa.
Iwan, siya ay magbabaya-baya sin adlaw susung. Ayan mga anak ka po. Na. Uno pendeta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaghfir lakum. Tampanan na sintuhan indusan. Magsama-sama kita niyo magtampan sindusan na to. Dosa sinatay na to. Dosa sinakal na to. Dosa sinsuara na to. Dosa simpito ang gauta baran na to. Nah. Bang mabihatin dagbus, parman sinallahu ta'ala, wa antumul a'lawna, kamuin sa taas-taas. Maita, in kuntum mu'minin, bang kamu na hinang bariman sa bunda. Murah-murahan mga anak ka po. Makalamod kita niyo mga bariman sa bunda. Alla takhafu wa la tahjanu. Ay ikaw mabukahi siyo-siyo. Nabang kau miwan hay siyo-siyo, kabukaan mo na yung katan. Sambili kog pinit, mabali, muwa na kau. Tawa pa Allahuan. Pabukaon na kau. Sabang matanin pag mabuka mo harap patuhan. Mabalis kat. Ingkatan pia panjari sila mabuka kayo mo. Nabang di, balis kat day sabing katan, kaya bukaan mo na. Yan mga anak ka po. Na, paman sinallahu subhanahu wa ta'ala, wa yaghfir lakum. Kaya nga sa babian hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ighfiru yughfar lakum. Pag-ampuni-ampuni kamu. Pag-maap-miapi kamu. Pag-lasal-lasahi kamu. Kalasahan kamu sin Tuhan, iwan ampunun kamu sin Allah. Ayan mga anak ka po. Wallahu jul fadlil azim. Bang kamu naglasal-lasahi, nag-ampuni-ampuni, magada kabayaan sin Tuhan, magada sahaya, magada pamandu, magada mabarakat. Unim beta sinallahu ta'ala, fala yu'akhidukum biha. Di na kamu parutungan mangi di akumi, di na kamu siksa unadlawan. Fala yadhillu wala yasqa. Di na kamu malaong di dunya, naglaong na mga anak ka po. Pabilain ama, di niya akaroon yung pagmabuka patuhan tungod papamili niya maglaong, naglaong na. Laong sinausog, ako'y nakura. Laong simbabai, ako'y nakura. Laong sinanak, ako'y nakura. Ako'y matawdsin, ako'y magdirihil kaniusin. Oh. Ayan mga anak ka po. Wallahu jul fadlil azim. Inallahu ta'ala maluaging karayawan niya. Bukun manusia saja hindi hilan karayawan. Ingkatan pia panjarin niya rihilan niya karayawan. Sa impuntukan dihilan niya karayawan manusia. Ista dihilan niya karayawan. Magguna sin ista, bukun da ista. Bang magguna in ista, iwan ista, naprakala nila na. Dahil magguna to da ista, ista siwi-siwi, ista dakula, ista ginisan. Ano siya? Sayyidul kaun, Banu Adam. In sarayaw-rayaw, puntukan, piapanjari sinallahu ta'ala, amo na nakapuan. Piapanjarihan siya langit, piapanjarihan siya lupa, piapanjarihan siya angin, katantan yun. Habang mayan siya
magtaat patuhan iwan magibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Uno pembeta sin maha suci maha tinggi. Wallahu dzul fadlil azim. Wasi'ul fadl, wasi'ul ata, au azimul ata. Ingkarayawan di sinallahu ta'ala sa taud-taud, sa luwag-luwag. Indirihilan sin ama pa anak. Tiyo-tiyo da. Nabangyan tiyanto na siya. Tiyanto niya na sadya. Indirihilan daing kaniya. Masiult na siya habajit. Timiyo-tiyo na siya habajit. Dahil nga sabab yan, mataod na, nagkalo, magtaod tayo anak. Sabab tiyo-tiyo ng budget sin ama. Tiyo-tiyo ng budget sin anak. Bangamin magdirihil. Nawangyan intiali niya, aunda budget sin anak niya, aunda budget sin siya, kaniya ririhilan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nahnu narzukukum wa iyahum. Dirihilan sin Tuhan rizki nama, dirihilan sin Tuhan rizki in anak, dirihilan sin Tuhan rizki kaniya. Waisan pagambulda. Waisan pagigil, waisan iminang simangi. Nah, di ayat na sabutan nyo ini, mga anak ka po. Bang nato ini iyakan. Unim beta sinjunjungan alayhi salatu wassalam. La yajalun nasi bi khairin. Di maigim manusia halawm sa rayaw-rayaw. Sa lugay nila biyabaw bukan ni ayat ini. Maita. Lam yatahasadu. Walam yatabagadu. Di sila magigili pa magjangki. Di sila magtaw kangiyaan. Initaw nila sadya karayawan. Hitaw nila halawm sinatay nila. Hitaw nila halawm simbahay nila. Hitaw nila halawm sin sasakatan nila. Hitaw nila halawm sin pitaka nila. Initaw nila sadya marayaw ri sila magtaw mangi. Kuno yan. Bikhairin. Kalugay nila agaron ing kabayaan sin Tuhan. Nawang nila ni naagaruning kabayaan sin Tuhan, pangatod-ngatod na kamu sinji matuhamasan na to ini. Inama, di niya na mahalula yung problema ni halawmbay. Nabiadin na bang siya pakuha? Gimuha sa ring halawmbay, problema. Nagbalik siya palawang simbahay, timbong tambaking problema. Imayta yan. Lam yattakillah wa siya nagmabuha pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yaja'al lakum furqana. Ang mo yan iyakan. Ingkatan hinang mo nagsasamimi. May tayad to ala nurim min Allah. Niya makad kau hasaya pamandu kabayaan sinto. Ilingo kapabaw singgumin ya jumlahan. Wala na lawong miyakad sing kabayaan sintuhan. Unin niyakad nila. Al-malajat. Sarap. Malajati syahawat. Malajatil hawa. Sarap sin nafsu. Sarap sin syahwan. Lajjatul ibadah wa lajjatul ta'ah illanab. Hindayaw para saan si magtaat wa magibadat di nila kananaman. Inna kananamda bariman usug iwan bariman babay. Nah, unin biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Man amila say'an lillah hisiusim manu siya himinang siya sininang marayaw kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala taskutus syai'at. Mapakpak kata ni mangi biasing kapakpak sindahun kawi hawak tu pagpakpak kani. Way matigo mahataas sing kahoy maubusin ugbo siwan sing katanta. Napakpak indusan niya. May tayad to napakpak, hinang niya marayaw, waman taraka syai'an lillah, awadahu khairan minhu. Hisyusin tao, tinggalan niya imangi, karena pangarad niya kabayaan sin Allah Ta'ala, gantian sin Allah Ta'ala pasarayaw-rayaw. Uning ganti, mudaafatul hasanat. Lipatun sin Allah Ta'ala yung karayawan. Wala kiugan imbukun bariman. Imbariman. Pagtungog nila sinayat, hapdi, naiginapdi. Sing kuyag. Manita kuyag. Fihi barakatun fil'um. Papagbarakatun sintuhanin umul niya, bukon siya umul laasaing. Papagbarakatun sintuhanin hinang niya, himinang siya hatulan. Nawiyaw, matod naghinang bukon hatulan. Matibot biyawon pagkonsum lisuan na, pagkunisaway na. Tayan mga tuan. Wa barakatun pirriz. Papagbarakatun sintuhanin rizki niya. Bukon kaniya sadya. Misan pa yung kaniya, ipangdihil niya pa. Biasin sipat si mga tao Madina, hawak turimatong maun kanila, in tao Makka, naglain ding hamakka harap pa Madina. Pinian nila sin sarayaw-rayaw pagkaon. Pinian nila sin sarayaw-rayaw hulaan. Pinian nila sin sarayaw-rayaw lupa. Tayan to. Nah. Mudaafatul hasanat. Ini kato wa tarfa'ud darajat. Lipatun sin Allah Ta'ala angkatunin darajat nila. Imbukon bariman. Migdeng habay, manuy-suy sindayaw niya. Suy-suyan takamulong na sininang ko. Suy-suyan takamu sinibadat ko. Ay, ikaw magsuy-suy. Mahinang kaw takabur. Mahinang kaw magririya. Mahinang kaw magsusuma. Kaya bariman, doon sila kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na, wa tarfa'ud darajat. Angkatun sin Allah Ta'ala yung darajat nila. May tayad to. Bitaatillah. Kasabab sin nagtaat sila. Ala nurillah. Nagtaat sila. Iagad nila yung pagmabuka. Yung pagtaat pa Allah subhanahu. Yung kasarat-saratan. Ingkatan manunjuk ko'y pahinang niya tu iagad niya. Huwag na iagad din kabayaan niya. Hikaroon, bijikrillah. Piyakusog na yung pagjikin niya patuhan. Dahil nga mga piyakusog niya, La ilaha illallah, kalimatut tauhid. Dahil nga mga piyakusog niya, Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wa Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yan yung piyakusog simbar iman, bukon nagpakusog, nanasbin lima, nanasbin mata, nagkita patta, nagdungog tao, nagdungog sing katantan nyo. Na. Uno pembeta katutan nyo. Dahil hangabay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aw ni pahinang kato tanyo. Bang nato mahinang.
kakuyagan kita niyo sintuhan. In mga bariman usog, ibang bariman babae. Nang hindua sila, wang man sila, kakuyagan sin pagkahin nila. Aula-ula wang man sila, kakuyagan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na, ahon kabayaan sin Tuhan kato tanyuhin ang bang nato mahinang kakuyagan kita niyo sintuhan, bang kita niyo kakuyagan na sintuhan, pakuyagon sin Allah ta'ala yung katan, pia panjari. Uno yan. Biya sin nahinang sin Nabiullah Ibrahim, iwan sin anak niya. Unin hinang sin Nabiullah Ibrahim, muna-muna lapal, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ingkatan, nagtayakop, nagtaayon, sunukon siya. Way, ngayon piyagtaayonan na siya. Hakuti kayaon da siya, kabayaan sin Allah ta'ala. Piyalihala siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Impagpalihala kaniya, agad imagad, hamasan niya, iwan sin masataniwin. Magkakunahan na kita niyo mga anak ka po, simbihad turagbus. Nasalamat siya. Dahil nga pikilan si manusia, dahil nga kakahinang si manusia, hakuti ka iagad niya, ing kabayaan sin Allah ta'ala, halawm sin atay niya, haswara niya, iwan hahiwal sin pituang gauta baran. Inna Ibrahim wappa. Paman sin Allah ta'ala, sa bunal tuhod, Nabi Allah Ibrahim, iwan simyakad kaniya, kaya tunay niya, ing kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya dahad to isab mga anak kapo. Bang na to iagad, ing kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amura ini paratong sintuhan hamasan niya, amura isab ini paratong sin Allah ta'ala. Tutong basan, kakuyagan, hakabuhi iwan kakuyagan, hakamatay, inyan ughara, hakanabihan iwan nakarasulan, haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah yudafi'u anil ladhina aman. Sabunal tuun, tabangon na mo yung mga bariman, niyakada kanabihan. Aula-aula na imma sa natuin. Murah-murahan, mga anak ka po, tub-tub na rin to. Bangmayan kita niyo makalamod. Kajumlahan simbar iman usog, ibang bar iman babae. Amin. Iagad nila ing kabayaan sin Allah ta'ala. Iagad nila man ing kabayaan sin Allah ta'ala. Piyasan niyang sila rin diya dunya. Iwan niyan ugaraan sila. Sarayaw-rayaw tungbas. Hadlaw ka na kana. Nas'alallah subhanahu wa ta'ala. At-tawfiq was-sadad. Wa an yaj'alana minal faizin. Wa an yaj'alana من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم ربنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ننال بها شرف كرامتك في الدين والدنيا والفوز بالجنة والنجاة من النار سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله